A member lo Arabe to Boykini te Soroti City is Habat Edman Ariko. Ngesi balebe mamungese kota swam keda Itunga luko NRM bon. Na ara ngesi rai ngarenon lo Itunga kere. Ada unosakiro no aseo ido yata kisikwa na Aimorikikin no aswam. Kano ino ichut kotoma tukota no NRM. Ikota ilip ebe kere otomepate adumutu achakar atekatiaka Aimorikikin osaswam ne pepe kotona adumu na Aimorikikin. E campaign abu down. Mamu joy pedorie iboro ikaru kere. Ajene ngar nangina bunibo baseo. Pero na bongo kina seo. Konye kopkwa na erapa kina aswam. Esini kokreja ikini tunga eporoto la Aimorikikina. Nara ingini ngestopoloi. Edoliti jo ayata kine nyingo kina moro Ariko jongon lo ngara Ariko. Konye mamia ngara atiaka kune jasi tunga. Nga kurunga limu nebe mamu nga koto ligang tu Ariko. Ayata kina ja utotoma akira no amumu otoma kira no angara nara arabonata morono. Iche koto motunga kese bala siebe e koto kini kwa nae memba lo Arabe aswama gogo nga itojo kara shomana idwe kai ngara kini kesida kwa Itunga ai medown koto mo program sulu apuga yeni jo edown a second jo kape ngare non e beito eji anakin atekere do Itunga kere mamero constituency konda bon alema si epiridingon etaungoni lo ikoto jo ayatakiti angurian ayatakiti aisidika mumu akoto ona rep kap ana agara swama kirona temonokini anyo betu kisanye yatare no kwap tetepere keono jase tongale jase rono kuseru le jasi kokioko le menti kada bongo kado somero anye sibe pona nyene peresa alemone diemu le jasi tomacho kisona gete a meeting obalati yata ke honorable nara gaudungesi aito some doe jeni bonbe jedwel to soma honorable university jeni bonbe jedwel somete secondary primary ikora sinyiko kiningesi yata aswamo kata ngene nara ai som ngese buna yaw na pol nesi pokina tomateker Kanuka TV East Abraham Melapu ko Soroti City East.